Sanamet met satu
do paupu. Ko marituan na mga ramoti sudah na akapinopar inanamyo dia maka hiburan dia abul-abul dia dalam ninggolu do dia dalma do isalu na rituan na hurang na kami na sa butok kami juto umuwi matuan na masar dami akka dana na siningga hon na maulia ate basam tinggal mama Mama jalan tinggal Mariam. Dia kapan bayar nada selalu saya rambut baru seram juga. Mau ketampion No, selamat jalan Mariho, selamat tinggal Mariami. Balorong kesalahan itu maha pemalai no. Araw po. Ang saham ay. Gap. Kain ma, selamat jalan Mama. Selamat jalan Mama. Selamat tinggal di Ami. Selamat tinggal Mariami. Oh. Loh. Namboru sekaligus Inong. Selamat jalan Madewate Inong, selamat tinggal Mahami. Makurasi masahalam Tuhan kami sedia kapinong parmu. Selamat jalan Mayoma, selamat tinggal Marihai. Terima kasih Matu Papu. Selamat jalan Madio Inong, selamat tinggal Mariami. Makurasi masahalam. Jorok ma. Sekarang mau main do lagu sakangan. Jalan Inong, Selamat jalan. Selamat jalan. Selamat jalan Minang, semakkurasi masalah sudi pinoparmu. Selamat jalan Mama, selamat tinggal Marihami. Akas sudah pinoparmu. Cara saya makurasi masahalam di jololi adet to kapinoparmu Mama. Na suri ka pangalahon niya kapinoparmu na humurang salele mingolo mo salele ngoni na ama. Saya ngia habus ni sa pagkasaruhan. Asa dapat rezeki sudah kapal pinoparmu Mama. baik, pamida. Jalan yang tolong dan selamat tinggal yang tolong. Wala lang. Lam takas waktu itu majom nilo bertemu orang baru kenal saya takut tuh gijang kata berpisah apa aku bisa hilang kosong nomor si tahu tidur tuh rupiah kan pakai dengan cara murah aku sebentar bang taruh mereka aku kagak lagi kan masa nih gitu itu minggu karakter mau pokok token orang anak pau anak usia isar nih peregon nonok kau anak sono mau terlopa bedo sama naik ibu lutung sono banget kangen awi Penas orang semua berkawin kak. Sorry mah atasnya rawat di udah atau ibu. Baru semua orang. Jadi baru mau saya baru singo. Selamat jalan Mayo Anggi, selamat tinggal Mayhami. Saya makora sama bunda Anggi. Mau nanti. Jadi masuk mau saya tuh kita. Siap. Bagaimana? Makta. Baru saya mau. Oke.
Napuru, selamat jalan Mayoda. Selamat tinggal Mariami. Apa jumpa kolo akang muda? Pasate di Napuru. Sama, aku sudah ngomong. Mari kopi mau waktu masuk tuh. Mari kopi mau tuh semua. Yang mau lihat itu apa berubah? Jadi mau lihat apa? Di nang udah isu. Martot di nang mangulu, masalah nama ade. Oh masalah nama. Dan martot di be. Aw atas siapa paran dah pusuk-pusuk dom selalu nak. Aw berwakilan mah. Selamat jalan mariho, selamat tinggal marihan selalu nak putih. Bila satu supaya itu lo pemanotang. Allah nama mah. Sekalian mah begini. Jadi lo aku. Mari di meja naik, baru menjadi tebang. Asal. Oh itu betul. Oh, sabar. Oh, saya sama ni mak. Jadi hira oma mari kopi. Oh, pariban nama hebe. Pariban nak kelingan. Lo tunggu di pariban. Bursa ni pernah nong so. Ti mama mana? Aku nara di itu. Orang sama itu. Dus maratan. Jadi mau lihat macam tu kata. Mulai tema di Tasaluna, lumobi mah di peparno pung sudi, opus dong, cara khusus di Puliban. Ala boleh terasa setiap dia kerudung dong, saya dah ulau dia kalah seruan uli dari dari pertatap tasenario. Jadi mulai tema di tuan, mulai tema di kesedau tu serwata. Jadi au, mula amat tupal mana putri, bapak anak doa. Oma tu sepulan, opung nama si nomor 2. O masih nomor 3, o masih hal, berarti opung munaono. Asal botong mulut pada mengubuhi nami. Jadi itu aburu angko pesakku. Molo kita nggak tinggal horinata opo putri baru be. Jadi tinggal mahita kan kalau kita nama. Jadi nahulu, molo baca petakol saya dapat tahu kan di keluarga. Ala namu tinggal horon inata. Abadi opo putri dulu. Dengan nomor sekunang ngasabe. Agi benar benar separsa itu nabi 30 tahun no. Alam do bemadok ngarawaman. Kalau tu dia bang, malum do berawane kalau corna. Jadi senari lang be. Dangar ko bemadok isi. Isi do bemadok ko ni ipasa ina tom mawurusan ni balok tua mo putri boro lubu bemadok ko barmen na no pasero morok ka to dini sepudan. Ngani husip pon itu bertod di bemadok iko kamu magat ni hasida gabe ina di sibatuamu. Jadi harus hati-hati lo. Mengurus tua satu kebidosa. Dan para bergana sinar tua. Ipolana ikut temak lasowa. Nak tutup pasang ampun itu. Dan bergana satu kilo sesuatu kami ini punong-punong kita dan tertubusi. Nah penting tipe tahu asal mak nikmat di ruang itu tuh. Ini masih masa terputuamu. Akabaru baikku baru menyebut pelpopok kuboro. Soalnya mari kamu anak nalima buat. Sumurung namu. Para putra tiga para lima memang 2 sana bahkan oro dulu paling tipu kamu 5 jadi ko 5 hari 5 makolong mo siya nagkanang salpon siya nagkanang salpon sa liling maulo biya bapak ko siya asa pa siya ngumuro ala na perlu biyo dihita lumobi di kamu sangat perlu mulunulay ko itong marso ko to marbaray piya mo na karoon mga tuwe Tabasa ada marwata martam yang ini. Debatala amanami para siroha nasumuru gok puji-pujian oleh Tuhan di soporan nami apalah di TikTok. Mandok oleh ada berhani oleh Tuhan. Ala dele kodo pedi hame hai fason ima banga dopado inang nami naik na holongan ngeruh nami selutna ale Tuhan ditikro pele Tuhan di borsit ni roh nami ale Tuhan mangido hame dodopan di budian ni ina namion asale nomo totong di hame akka silas ni roha di sope ale Tuhan mangido hame dodopanmu neng manguda mahami napaburhaton inanami na halongan meruhan amion ima diaret habatakon nami oleh Tuhan pos rohanami nalihunom budu dihami selutna
mulai hula-hula yang bijang satu toro ale Tuhan nang songoni hami nama hamaranggi naleonom roha pangatusion roha panomboyon terlumui ngatu adopanmu ale Tuhan didikope mangido kami adopanmu dinapan kokon inanamion posura nami naleonomu hadirun hari di kami jalur saya iya oh jadi maju dan seramu pulang dari Lalu tambang berkarya. anak-anak mengharap pengunggul nih iya tuh ya pedoman ide namon naso imbau di tanganna jadi parek sahamu mah buah adong nomor lebih hurang raja nami asa parek sahamu pedoman ide namon mau lihat jadi titik acara tadi berbobon ide di parnakuk di matani areol sama nama terlumobi raja di dongas sahutan nami asa tiroi hamu buah adong kurang lebih boy hitam masih ajar-ajar dalam masih tiro-tiroan perjulu maon hupasahatami huparhaladu ni huria hakabibi silang buah baru paduahon madokata manang mahata huhuasima paidua ni suhud patuluhon pasa ada ma hula-hula nami siani par tudai nang nasarima tuao pau paton pasaha ada ma tulang nami situmorang tuhami manang tubapa opong putirio palimahon madokata ma hupasahatami hurajan idomas sahutanami dukoni papuhom ma bardus niroha hula-hula siani par dohot tulang situmorang baru mengaku mahami suhud somonima ketik acara naboy pakai hami di bagasan manokotor molo adong nahurang boy kita tambay raja nami molo adong na lobi boy kita kurang buah raja ni do masa hutan maula tema di Tuhan maula tema nang dihamu mo dan dihajuto marga sinaulan adong kira nahurang naki padoham nai gabi maksud namin tar sumona umat di namarfata huasi hamu nakingan yang kahuda-huda tak sudah masahutan di sudi di nama kolam kita baru biasa itu dengan sahutan baru saat itu dengan sahutan non ina sama tu hula-hula siani par dohot tulang tersongoni ma do sikoan non baru be papo mana sudah mengaku maha tersongon ma dan buka pahuda gabi kira-kira pas do gabi ada mak jadi ombe dihita unani hasufuton asa tanpa masuk ma dari nongol turun rumah nasuri tanda tangan. Abi Raja Nami? Oke. Iya, basah tangan. Horas. Yo Pak naik dompet naik pangat tusuk bah. Dompet nak tulangi dorai. Nah, di belakang mah. Di belakang mau. Kasih video yang mau ke Bang. Tinggal. Baru udah naik posisi na era orang aharu ke. Era pasti le ba. Partangisan doa pe anggo di hasia kalau. Partangisan doa pe anggo hasia kalau. Orso arsak sait pe semanosa do tok. Di Jormai
kami debatan agami hujahan ima pasal madoni opu putri buru sinaga ima nangine siang parjabida bidudua ayat 14 sawonom panido marmata hati urun do anggo uli halak nabista alai mabdala bagi bagasa ngawulun do anggo halak nawolo alai ditandalo hakro ubun sisi dan sida pasolio do subut Malaysia sabutna ido yang ko sahati dan sadar hatta martanya madok maulia nanti roh kami hari Tuhan dia pasong siala juru juru pe kosa kabulu di kami di dewan kono pe kai pasong ima ali Tuhan di tion di mana betul naik mulut nama ulat persama doni ina nami nani orang kanyo koma nama mukasa dan mamukasa tuna bajukon jala on nama jongjongi nang songolia le Tuhan ulo nabi sadarion pati rumah ari nani Allah nabi sadarion nani Tuhan asa di bagasan makorpor dami nang songolia le Tuhan jaka keluarga koma nama ngalehon atau pengapulion di nama satroga nangaka tordong nangaka sisolot nama dapotol butol nani Tuhan koma nama culuani salubutna alania le Tuhan kupasarat kami ma nasa daging nakto dinami tu colong gabe dami mani kami nama mulahon pada pasari magbaon di nanamion digijami salud na le Tuhan kurasi itu sanami mulangi dari pangabati pasu-pasu inuji pinasangat ma guaro muna ba di Tuhan mangasahon anak mo Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin amin nama ke acara parmopon apalagi parnakop ni matane ario molo tumpe hata mau liate amang hamudo mau mamulai jala hamudo anon mangujungi dinalaho manuan day nang nasari matuao jadi molo tumpe holan hata mau liate na boy upasahatami tu amat na parhaladi uni huria hagai besi lang buah lasmaro hamu amang now motok tong nasahom nama rahu lonon bagai dulu bahwa jadi orang smart jadi tuina nama doa sauta pokok babu tusuk kita jadi semua umuan nafsar kedua mola teman tado selamat dalam tua di bata nato totong ilian hai paso di hita di labang gulaun ulau ayat parmopon di bagai sama dogoton mola totong dihita duhubna sudi dan dubina budak-budak namin ang ingan suhubna sudi ang kanamar korong iroha saksoni Tuhan mo naman dungat tubo mula tentong di masa roha nami di hamu naman dungat tubo sakas do humeri kami siyang na mulai marujung inata na usari matuahon di pature-ture hamu na do yan na linggan di bahit kamu ang jam mangar hideo ni dilas ni roha nami ata nila itu amadok dari kapulak sibagan lima di atas sebang iringan oras maha muna mardongat tubuh burbere marga sinaga totong doha umar sibay ni ngeri suaksoni bagasa parsahitor nyana gorohatta ikut dipomanya sudi asa gabi saur badua alai kita do na bersakap Tuhan ta do na basauton ala totong ma martangyang kita tutuhani katangyang mau tutuhani ang giat dilean aka ay baso do kanaling katujulon nariyon ata ni dagyo tu mando kantor hadu kami tugu-tugu ni lebu atau titi tugu-tugu ni horpo nang masar ngatua ay ligir paupu sahab mahot tu na mardini sahab na itu na marnon bulan habis ya nih Pak. Jadi kami madudu aku pina oras mau lihat tema dituhatka mau lihat tema nang diisa sa luhuna Yiswa kusungariwa nang dihamu sa luhuna mamparan na iboto nami ima opung putri buruon nang sari madwo Bison di adat
parmopon di ibu tonamion gabe taringo tau tuhatan ina dua nama dok dan lu sipata hinarongan binaen di dus neroa dari jadi berkam anggo siat situasi do keadaan di satabila situasi do kondisi di hamu aka laiku aka bereku mungkin tak mampu hamu padu pahon ada pasari batuan di ibu tonamion songonon bergala alai ada dus dulu hamu nomor hamarangi nomor iboto dulu nomor tubuh au silaku tulang muna sadut do mangidamu jadi siani tujuan darion saya dalam tuding ganda mahamu songon hatani na dua nama duk nakani yang go ulaun adat persari matuan di na dua tang ditiki songonon dupen no tata rohon itu tahun disipen no tarida wah hamuna aka bereku do yo bereku jadi tujuan darion saya giat malam tuding ganda mahamu saya di tuata mari hamu aka pasamudan hari pason ganjang ni umur basongan hatani upasa maro kono nami tua bagot si balbalo menna tutua na. Oke, lanjut. Panas koma. Ya ulang Jangan lupa bela tulang. Iya. Jangan lupa. Ada menutupi air. Sana. Jadi Songo Lima di Songo Lima di hamuna saluna berek ku paparan ni botona bilang sari bago tu Songo penai ulus sabut na boy upasa tami baras marohamuna basongon hata ni upasa marohamuna nami di boy na dulu panatapan depan tapan asimat tong rohani itu hatta saya bahasa matuang usuli akapar saurian waktu itu jadi Songo Lima songon hata siap kami gula-gula warga siani bang pakai kilo bahasa tema atau orang klub lima nang tuhamuna saluhna pinoparni naboro namyo dison yung dohami imasiat tulangmu laho pasahaton adat di parsari matuhaon ni naboro namyo didok jol mamarsaka dalanna alay di bataro na patulus solakana yang gohamin yan siya tulangmu aturan na sa ormadua man yan anggonin na ruhut di pardagingon ni naboro namyon alay alasong ni mahoroa adok sa rinay bereyon nasoho ribe idora mabayan di bandagabi ulaw sa limatua at sugari buhiyan yan elekod doa ka mataraja inata soribada asa gabi buhin yan ditingkaton hiyan o di naigwar ni ulaw ni asa gabi sa ormatua alay nung keputusan ni aka mataraja ini nabudari kami betong siat tulang yang dia bedoon nami manulubi mahami direncana do disakap ni aka mataraja karena ubi raja ini nung asahutan nabudari mau liatin jadi ope amang baru ubok kami do dison ulus ada tulang 7 gimana urut nakin yan aturan na dang ulus dudukian yan ang pasakan alay no ay pe alasari matuwa do peho amang baru titikyon panagpuhon ni Tuhanta mo be ulus 7 ubasa hatami to amang baru asi marwani amat talibata pamintahan pangiluan orang tok amat talibata asanggiat majujung nauni majujung nadinggak ko kemudian nyarion tupahon ni amat talibata jadi mula tuk sonope ulus 7 tipis amang baru alay pakpakona sa ihapalma asal langsung bukan buat ini yang 7 ton langsung buka pulang sampai tua bela memang jadi Songo Lima amang baru
Gabi. Ilo na tua titim mana tinoba golang-golang maberokuna. Monotuk sonok penaing naburi upasahan tami ulus tuho amang boru di pertual ni naboruon. Amat tadi batama namang goy pasu-pasuna. Masa masulu sa matuwa tene tigaras. Ngopasahan tami ulus nagajak sitor rabu tuho amang boru. Biling may tamang ulu sa rumah tumang gabian. Ut moras-oras. Ina oras mo ulit ma ituhanta. Mo ulit ma nang diita sa luhuna. Suak sumolima dihamuna. Bere do bere nami. Ungatung matsay gulang naking akahata nauli hata pasu hata bola akapilasaan ni raja di rumah sahuta tulang muna manang opung muna suak songoni nang hami hula-hula sianipan pada ulunay matutusongon hata ni upasa arbanga dalat tuhuda balatuk dalat tujabu hata pasu hata nauli na pinasaan ni akka raja di rumah sahuta do hula-hula suak songoni nang tulang muna ba apu hamu may martongani jabu. Songoni masongon hata pangapun siap kami hula-hula sianipan molate. Ketua-ketua di hutan narong disur. Songoni di tanah maranti yung parang puta na mga rori, mga radoti, ima pasar motor ni inangayon. Taglungoy mo pihamu tulang nami sianipan. Ibang tahu lo sabo ni na tuan namion ang kiyat matutu mana pun na ulion mana pun na ringkano terlumul ma tuakka nion peparana semua dihati semua ni dihamu tulang nami situ mora ngai dia kamu nak kilingan apa ni pada tadi ni aku kamu ngai tulang mau kami mardo sampai tua nama tu bapa namion ang kia tutu sampai makan duai dua kapino pari akan dalamon doh toka paupuna jadi so kata siap kami tulang dihamu sudah kerajaan di rumah nami siani makro situ mona so soni raja di muda so soni di tanah ramah sudah naung di luar ton kami mandokon sudah siap batu sudah naik binaan batu garu ada masuk ada kali dia mulai tulang raja nami apun nami mai takas bertuan jauh itu asal orang masih tikot aku sedang menawalu perbutuhan mengadili permata mengalu di bagian dia menggagat di hutan bergalu-galu ada masuk ada kali dari perjalanan mulai masuk-masukin itu kami saya keon nak aku nami mai takas bertuan jauh atas saat itu masalah tuater umai masalah tamu udah samu di nengon do sampai tua nak dah bangun saya sahab mahami seluruh jaga kalian soal ini maha pengapusan kami dia mudah udah nabi putih jumolo di pasar rumah nami tuho ada Tuhan jina upah kilau kami asido ringkan di basam nama lehon tikilo ay pasok to hami galung marsala-sala boy hami magtungo dito ang ibaras nilay nami ima ni Tuhan namang ulaun alat parmokpon ni iboto nami naong saribat ko mulang nari pa ni Tuhan di acara alat asimaruhaman ni Tuhan luwi man Panginoon nami korat mga sahon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami martanya kami tuho amin jam 11 boleh atik itu hita asa disol hita songon acara kilang
ima marhitehon di parsarimadon ni Dainangon. Dia mata raja inatta soribada tarlumogi raja ni dongas sahutanami amang raja ni dongas sahuta mangelek kami asatri tiroi hamohami bonani hasuhuton molotung perjulu behami raja ni dongas sahuta mamulai tortor nami manang godang nami anon upasahat tami be partikianon tuhamu raja ni dongas sahuta nami godang nami suang songone tu raja ni hula-hula nami saluhut raja nami hula-hula nami saluhut ya kamojo partikianon dihami raja nami asa humulai hami songon godang nami molotung songon ope hata mangelek jala masoba tuhamu raja ni hula-hula nami ay buana marlubi hurang pakuling ni partokolon ajar-ajari hamu au raja nami songoni majolo pangiduan tuhamu raja ni hula-hula nami talumobi situan natoro amang parmusik nami gabi amang adorang sohu mulai hami godang nami boha asahat pangarit taranay amang parmusik namano mau liate ma parmusik nami adorang so mulai hami godang nami asa saur dek a protokolon doh uneng-uneng kami ay buat adong hataku nomor lebih hula asa manggabihun uneng-uneng kami alane amang parmusik nami alu-aluhom maju huamat tadi bata si gonggom nasanga pangisinawat asa igonggok pami sa luhut ina mangulahon adat parsarimaduan ni Dainangon asa ibadah wa kaparmaran ilea tiurniari dohot torang ni pikiran mau lihat ma amang parmusik nami alu-aluhom ma tua mata raja nalia nalulu ay boa adong pakuling ni partokolon na marhujul hukudi asamar pangaju amat taraja nalia nalulu mau lihat ma parmusik nami sudi pangiduan nami nung mari pasahat to atong marmula gabi jala marmula horas ma amang parmusik nami asa husop pahami amat taraja hadiah nalu adong hatan ina tua-tua nama dok itogo hoda singating mangiho doda sirara na yung magapas sami na di pogo niya lang bayo magundang pangaliak na
kami ibu kami alamanon ang giyak maliat berita horas ya berita gabi ihami bona ni hasuhutom terlumowi ya ka raja di pangulor nami amang boru na buncu jolo sikok jo hami ate hami ka hula-hula munaon ano ko pasahata me betu hama ate amang boru ate pati keno marsuara hamu amang boru na buncu mga liat hami di bogo ni alamanano adong hatan ina dua-dua na madok malo sa duduk kinabonana sa duduk dolakana sa duduk dolokatingna malo suhut hahana maniuk ma anggina baik coba dikutak siu-siugi asa usiu kami jo hahana mio Artinya ngol hasuto kahana ba ang kinama berabolina i basongon ada na hubodo alai mau lihat ma dihita na orang-orang di itu kesini kan ada dua ton dihita kena orang-orang las rohanan tungna tabe kolak kata masih ada pelobak kita apa rasi doli ikon na ngolo habi rapat masih ada pelobak kita semua ini mau naik ke satu burta Madiamu katakan doang. Besok ini mana kau kesini nih? Ya betul. Asal usul kami kalau bulan-bulan yang biasa inang kau nama, kita kamu jauh kau nanti. Kau bilang apa? Mangelek aka amang guru namion ayo tutuga namian no di ulaw ni pasari majuan ni day namo jadi baik coba gudang elek-elek na ya sa huelek kami aka amang guru namion do aka ito namion
pamuluan nami boru bere ibebere udara somali majo ate dihita nama buat tuan kodam dosul hati ate hita bulan dosul kasih puli mate mau dia ate amang permusik nami ada nung masih kop hami nama buat tuan kodam nami jadi baik ma kasahatan nai pada rumah Gusti. Soalnya itu pada untuk kasih nagas ke posisi apa? Kalau itu kalau bersuara, saya bersuara terjadi dalam bersuara mai dari jumbo duri kainan nak horongnya. Jumbo lama peserta kami ala ibu somalan kami memperoleh putra tinggal di Toga. Puenetal maju mulu siap opus dodo. Jalan bulan kita tapi para baru tu masih dului. Tajuh orang tu kau nampak orang tu masih jauh kita darah kerana kerana tadiara tu ini masih jauh para masih dulu. Ia opus dodo anak-anak dua. Perjolo mai opus sabar di huba. Kedua opus mual di kongan. Kedua masa mual di kongan. Ia opus di kongan anak-anak dua. Perjolo mai opus bambang. Kedua mai opus batata. Jadi siapa pusibang aku masih ada tak urusan punya itu. Yang pusibang bagi anak nasia, baru nasada. Aku baru berjodoh baru berusip, baru tidau do baru seturi. Anak ni aku saya 50 ribu. Si nomor 2 pemelobi, si nomor 3 pemelautan, si nomor 4 pemelagais, si nomor 5 pembantu. Si nomor 6 opo pinatinggi, si baby itu opo haluan, si bawaluan opo pemahan, paisyaun opo rotua. Ia na parut terlalu si somen, ima botorio puntau, ima na muni itu si timorang Raja Gaius Luktuk Samosi. Bahwa mamuse, perpinggi satu natara Salvador, ima siapa puliban, anak-anak orang baru nasada. Ya puliban, anak-anak puliban perjolo, opo borar. Marang ibiguan mo sa kami lagi apa muda. Nomor 2 Marsual, opo Marsual. Nomor 3 opo Zainar, nomor 4 opo Bandar, nomor 5 opo Lasba, nomor 6 opo Jamuda. Nabaru nami nasa sadai muri magwara lamang baru raja ng mura siya turi na siya muara. Jadi kabual manusia siya opo Sual. Ya opo Sual. Mga baru ma dan mangon baru dumora. Nakiningan opo liban ima sa mga porang yari di kami. Ya opo nami amang nami amang Sual. Mga baru ma asila tu opo Sual tu situ orang. Tumana na dulu. Baru masada. Anak nomor sada amang Sual manang opo parbe. Opo Nika. Si nomor 2 opo Kisar. Si nomor 3 opo Lambro. Napor namin na sa saday muri mangulang ko po si tunapor namin amang poro namin na muray siya turi na siya muara. Jadi kabuan mamu siya opo Kisar ima siya anak nomor 2 siya opo Suali. Ia amang namin opo Kisar. Mga boru mamu siya boru tumorang ima sa tulang. Tuguna anak 5 2 boru. Perjolo amani Kisar mangala borulajai boru sikoha. Siapakah parlilitan? Nomor 2 amat tupal. Apalagi mamang pertikianon nama kabaluan inanami opo putri moro. Nama arak borulajai boru sianibar. Nomor 3 amat Johnny mangala borulajai boru situmorang. Soalnya hula-hula nama tinuduhong menonton situmorang. Nomor 4 aman El Prado mangalak boru ilazay siningo-ringo siya sibingan. Si nomor 5 aman Melpa mangalak boru ilazay boru pasaribu siya Porsia. Ia boru namin na dua Parjolo Ima na Juli Oma namar hawiyat tuwa mang boru namin tabba
na siyang borat sa Mosir. Si nomor 2 na ira muli tuwara niya mang borunami na muray kabunan na sa pematang siyanta. Di tahun 1975 maka oras pamatang diangat ka putri-putri marstadgang marsiyahalongan maro inatapo bonusan ni paron o putri borong. Di ba sa pasal kuwarta dinasida 5 anak sa naguro. Anak siap kanan amat tupal anak siap kanan si tupal manang aman ipaima dia mataraja na kasurga dan lubuhi dia muluran namin alas somarura do betugoro dan marbulung anak nama syahano do gomos sabi anak namang natutuay na surga na songsulia pero wasauda mga pita kita sa letuannya pas-pas di budian na namin na sa matuho habang marula do tutoro marbulung tugijan ng mangerbang sosial untuk bila anak si nomor 2 mangala boru ilazai boru malau boru manalu sialang buah anaknya 2 boru sada anak si nomor 3 mangala boru razai sian ipar sian karumbu anak ilazai 2 boru sada anak si nomor 4 mangala boru razai silalahi siang buah anaknya 2 boru sada anak si nomor 5 dan marhasolman de besok siap bulan di sini memang manjuk perpeak daripada datang tahun baru di umurnya abu sarumah 2 ina namin sarumah 2 alai huruf apa kohorna arokol sobiriami dan marhasolman de anak namin siap bulan ang dia makarin tagang nama taraja na tasami bara lumoy na kita naman tinudoro ibudian ina namin na sarumah 2 asa manjol mo sa nadaw makira sa nadaw manjol mo sa nadaw abok manadaw tarok kabo boru nasasadai manghamudian ma dua anaknya mang korunami marga si hoping nasian cilik kalang tuma dia sida sada anak buawu sudah bilang perni ina namanya salmatuan anak 5 tanpa paromai lopat sia halap tahu pusia anak sia halap tahu pusia boru turu halap pengumum sudah bilang perni na tutunan yon salmatuan 20 sada halap jalan rumah di najujuran yon ina namanya di tanggal 22 bulan tahun 1992 marulung ma nguluna tepat nah di tanggal 20 bulan syara tahun 20 syara kok ma umur dokok ni baru luna satu syara yang orang pun sia tahu ma abang raja enak saudara kamu pernah bosak kami memang dan itu tuan guna materaja dan keserbeda kena ludasa umur tanggung na makaina asin marohamuna bo kamu makelur gaul digano ingat tabi dia mak tumbuh niya kabu akala sido dabo akka asang abon inamarula parbuko soni bada bo tasiroka niya tatodina moriate mana bo basan kami sepora sudon main tua materaja ina kesubrado saluhuna gula-gula namin saluhuna siap toro satu gijang alaw batakasat ari manuse odi nai sorong parnoren may gula-gula namin ibartikyanon hula-hula namin siya ibar tulak si tumorang bona tulak si tumorang bona nangyari parhusi na yung gulan hula-hula naman tinulong parjol si tumorang si lingo-ringo pasaligo hula-hula na poso sinurat manalu siya ibar to sila lain ang to si kayo bulan tapay mata haro hula-hula so may mamang rasay na sarura sulang robo nami mangusong lo tagbunan mau lihat emang bertunggu manggoyang murah jalami di tulang robo mangajua bugijang lepas sepakun na adilamu mau lihat emang di mangusong di sudi tulang robo bugima mau lihat emang partikenok pasama tu damang na mangulahon ta di pasar majoni na namin bugima hindi na sugi ularong na meron teret alam satu pakai delta terus marawata suara siya kami natutuwa na di ka pagpapuro